boy khria zumtu nu le pa ulenau tuisun ni tiang kan nun nak enjoy in hum him tu kan pathian hne na amai sabi ka lungoi thu ka simdu amin thiang hlim thang that si kau se tuini i kan share ding mi bible bung chang pol chu tirtha bung hlai ni chang khati sin chang hlai khat avei ni na ka timote chakwat pahni na bungli chang ruki sin chang riat hlei sari sin hlei riat chui sin gospel kan share ding mi a mathai bung hlei ruk chang hlei thumi sin chang hlei kwa tiang hi pol hi tuini i kan share ding mi pol an si athulu a boy pai du zong miral thati mi asiding tuini hi jun thla nikul huan koni asi i a hlei che in khri fa polin christian pol kan rak urzet mi an min tla kan fa le pol kan rak sak mi jisu khri rangi martar min thang singpi ta le singpoli puini khal asi i tuisun ni a Peter le Paul i min alatu muwa nan zaten happy feast day ti in chibai kalobuk tuini chu Peter le Paul kan sun loi ni an thun thu Paul kan ruat ni khal asi an nun zia le an ral that nak Paul kan thei mi hin kan nun nak kan thin lunga an thi sen Paulin ral that nak in peve chiao ram se kan pathianin ahna tun tu dinga mirin miral tha adui Peter le Paul khal hi pathianin anrin zia amoi ruanga amai natun tu dinga arak shil avei ni na kan sirmi Timote chakwat pani na pungli chang ro sin chang ret na ka poli tongkam ro pz kan rang mu mi chu hitin arak ngan ke chu thoina ki hlan ding ka si chan akim thlang leitlun nun nak hi katlan san chan achu zo tlan jom nak a kati thei patop in katlan zo kazum na khal thlau thalo ten kapom het zo atu chu boipa in chui ni i ipek ding mi laksong ka rang in ret sak mi in ingak ate himi hi Timote ne ni arak kwat mi asi i Timote ranga tha jang apek na khal asi chun kan mai sang khali in rak kwat mi khal asi atangi kan mu bet mi chu chui lak song chu dingnak suilu khu asi i ke mai sang longa asilo du dot nak thon ama angak tu muwa ranga asi ate pol hi athi nak ding khal athai chia asinan chui thi nak chu aranga tri tlak mi thila arwat lawi zianga hitlukin aral athat kan te sile leitlun takpum thi na ki ral khatlama asung loi zet mi kum khon nak amu fiangi a thlen nak ding hun a thei fiangi boy pai thutiam mi para arin san chui arin nak le azum nak chun athin lung alu khati mi i tha ti vek le thi ding hi aranga ti tlaka arak rot law himi poli lungput hi kan thin lunga in che ve ram se la zum tu kan nun lam tluana lam in hroi tu sive ram se isin ave khatna kan sirmi tirthla bung hlai ni nak sunga chun Johnny unaw jem an tha thu le Peter an kaji thongi an thak nak thu thong ini sin Peter alut nak thu pol kan mu Herodin jem atha tika Juda mi mitam pi chu an lung oi ngai ngaji zum lo tu ranga chun kan mit acho i thudik kan hu theilo chun kan khoru na kan thluk khal apiti thutha kan rot theilo churuanga asi Juda mi polin pathian daudalin pathiani mi le sa arak thattu an siang prang Herod kha thil thalo atoi himi thil thalo atwa ti in an mu mi par khala an lung oi pi son riang ri
chu Herodin tha jangla in Peter khal akaji mi pi ma ja athu rel sak atum asinan wanchung mi in Peter chu thong ini sin an suwa pi chui sin mathai bung hlei ruk chang hlei thumi sin chang hlei kuanak sunga chun Peter hena Jisu in ako ran arak din thu kan mu Jisu in adung thlun tu pol kha ke hi mi in zo in ti sautia asut chu adung thlun tu pol chun mithen khatin baptisma petu Johana si an lauti asinan athen khatla la chun Elia si an lauti chui sin mi rek khatla la in Jeremiah asilole prophet pakhat khat asiding an lauti chutin an raksim tika Jisu in nan ma inte zo in ti ve sautia arak su thai chutika Peter in nang chu anung mi pathiani phapa mesaya na si arakte chumi arak thaile ve ten Jisu chun Simon mi van nei na si hi thu hi minung hne sin nanga mi asilawi tlun lami sin pathianin na hne arak phuan mi asi kalau sim Peter nang chulung to na si hi lung pi para hin ka ko ran chu karak din dingi thi na khalin ane da lauding wanchung ungnak to fung khal kalau pe dingi leitluni na kham mi chu wanchung khala kham asive ding ati chutin Peter chu Jisu in ko ran tluna how to kai hroi tu sidinga Jisu in arak hril mi rek khat la in hi lungpi ati mi kha Peter silawin ama le ama asim du nak asiti I arel tu ta anrak umve asinan hi mi thu a chun afiang tuk kau ama le ama ati omi silawin Peter parori a how tu si nak arak pek mi asi mathaji sin Peter chakuat pakhat nak pani nak tianga Peter ti mi hi veizani le vei khaleng lo alangi chui min chu Juda Iscariot ai o hril na khala si se chui sin Jisu thon an biak ok nak le thusut ok nak khala si se ajiang tin kima Peter hi amai sabik nak asiring ringi pakhat nak asiring ring churuanga how to asi nak hi alang ring ring churuanga Peter hi Jisu Christin how to bi ka arak toi Peter hi mirin asi pathiani lungkimmi asi vekin pathianin akau ran hroi tu le how tu ai arak hril nak san khal asi thu thang tha asim tul angai tu kan zate ranga pathianin thlaswa nak inpek sakram se